mi fyddwn ni'n gweithio'r cyhyrau. Beth ydy cyhyrau? Muscles. Cywir, da iawn. Cyhyrau ydy muscles. Dwi eisiau chi ddilyn, follow, y camau hyn, these steps. Dwi eisiau chi ddilyn y camau hyn. Addaswch, adjust, y pwysau, the weights. Addaswch y pwysau. Dechreuwch gyda phwysau ysgafn, yna symudwch i bwysau trymach. Dechreuwch gyda phwysau ysgafn, yna symudwch i bwysau trymach. Be dwi eisiau chi wneud? Start with a light weight and move to a heavier weight. Arbennig. Rwan bawb, pwysig, important. We need to take care with the weights. No injuries here today, please. Techneg a ffurf gywir bob tro. Correct technique and form every time, bob tro. Techneg a ffurf gywir bob tro. Peidiwch y brysio, don't rush, peidiwch y brysio. 3, 2, 1, ffwrdd â chi.